Khonferense ya borataro e ka ga togamano ya ANC e khutlile mme se se ra gore mo kgweding di le 4 tse di latelang mokgatlho o tla itshiamisetsa khonferense ya ona ya go tlhopha baeteledipele ba bašwa. Fa a garela puo ya gagwe ka khonferenseng, Presidente wa ANC Presidente Ramaphosa o rile khonferense ya amogetse ntlha ya gore mokgatlho o tsweletse maitlhomo a one pele. The overwhelming view of the policy conference is for the retention of the step-aside provisions to enhance the integrity of the movement and its leadership. Di province di le pedi tse tona tsa ANC e leng KwaZulu-Natal le Limpopo di kwetse gore Molawana wa maitlhomo o beelwe thoko. Ditokololo dingwe tsa mokgatlho di ngongoregile ka gore maitlhomo ano a go belela. What the president has as president of the ANC is the prerogative to sum up in his closing remarks the tone he wishes to set. And so in that selection, in suggesting that the step-aside rule is not going to be pushed aside, that now is officially the policy that has to be discussed in the branches. ANC ke mokgatlho o le mongwe o busang morago ga demokrasi. Le fa o tlile ka maano a lolameng go begwa fa o retelelwa ke go a dirisa. These policies have not been functional. They haven't been tested yet. So how do we derive its meaning of good from? Le fa go setse dikgwedi di le 4 pele ga ditlhopho tsa boeteledipele ba mokgatlho, bontsi ba maAforika Borwa ba letile go bona fa mokgatlho o ka kgona go tsenya tirisong maano a one le mororo go santse go na le ditokololo dingwe tse di reng maitlhomo a mokgatlho a beelwe thoko.